Ljudi koji me poznaju kažu da imam nekakvu vrstu tog cetinskog duha i humora. Ja sam odrastao u ulici Nikole Lekića na Cetinju, u čuvenoj Bojaninoj zgradi, to je zgrada gdje su Bojanini radnici bili uglavnom stanari. A Oscar Wilde je to lijepo rekao: kad sam bio mali mislio sam da je novac sve u životu, ali sad kad sam odrastao čovjek, shvatio sam da je tako. Mene i Željka su pozvali na razgovor u policiju, je li to neka pobuna protiv sistema, zbog tog teksta. Nisam uspio da upišem arhitekturu, u stvari bio sam primjen, ali sam se uplašio odlaska u Beograd. A da mi shvatamo da smo na neki način prevareni politički i ništa časnije nema nego tog trenutka napustiti tu koalicijonu vladu. Mi smo je napustili i srušili tu vladu, isprovocirali izbore. I nažalost to će ispasti najveća greška Narodne stranke, taj izlazak iz vlade. Ovakve potencijale imati, a živjeti ovako loše u odnosu na te potencijale može samo neko ko ili ne zna ili neko ko je zlonamjeran.